klo sia klo adze le ŋkɔ. Aɖe sia ɖe aƒo me bena woe nye fia mavɔ. Yesu mieta kpenɔ. Míaƒe Tɔ Kristo miedo wo ɖe dzi. Míeɖe gbeƒã wo fiaɖuɖu eye míeʋue me bena woe ɖu fia le mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe dzi me. Woe ɖu fia le teƒe ya. Le ʋu yi ke ne kɔ ɖi anyi ɖa ta la, mieda kpenɔ. Elabe abe wo ame ƒeƒlewo ene la, wo lɔlɔ̃nu koe miawo. Aɖe sia ɖe aƒoe me be woe nye fia. Woe ŋlɔ ɖi bena míazɔ edã kple dziɖegbe kple futɔ la be ŋusẽ ɖe sia ɖe dzi eye ɖeke meli awɔ vɔ mí o. Le wo nyanu kple le wo tɔtete me la, míenɔ tele me. Ŋusẽ sia ŋusẽ yi ke tsitre ɖe ŋuti o. Ŋusẽ sia ŋusẽ yi ke tsitre ɖe wo ɖeɖefia ŋuti. Ŋusẽ sia ŋusẽ yi ke tsitre ɖe ƒomea ŋuti la, woawo katã woneti wo afɔto. Woneti míaƒe afɔto le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Míenɔ te aɖi sia me ɖe sia ɖe be dɔwɔwɔ. Míenɔ te adze be ŋusẽ ɖe sia ɖe to Yesu Kristo be nya me. Gbɔgbɔme be yometiti ɖe sia ɖe la, Salomo do gbe ɖa gblɔ be ame sia ame yi ke atrɔ ɖo Yerusalem be gbedoxɔ la ŋuti la, Yehowa owo naxɔ nɛ eye nave nu. Yesu míabe dziwo le trɔtrɔ ɖe ŋuti o abe xɔnametɔ ɖeka, abe míabe aƒetɔ ɖeka. Yesia ta míedo gbe ɖa kple kuku ɖeɖe edã ba ɖi ɖe sia ɖe la, míetie be dɔwɔwɔ le Kristo Yesu be ŋkɔ me. Míeda kpenɔ Yesu. Nyateƒe ƒe gbɔgbɔ va xɔ míabe nuyiwo, va xɔ míabe dziwo, va xɔ míabe tamesusuwo. Wo dukɔe va wo ŋkume fofo. Mate ma ɖe asi wo woadzo gbalo. Tsɔ wo nyawo ɖi ƒo na mí. Le wo ŋkɔ ɖeka ta. Le wo ŋkɔ ɖeka ta. Ye miedo gbe ɖa mí. Amen. Alléluia. Alléluia. Egadzɔ dzi nam bena miedogo ŋdia. Alléluia. Eye gbe sia gbe yi ke mi fɔna eye mi dona go la, nɔviwo, amenuveve wo. Alléluia. Mawu ƒe lɔlɔ̃nu faa. Mawu ƒe ame lɔlɔ le ye ŋutɔ ƒe ŋkɔ ta la, ye na be míegava dogo ŋdia. Eye meda akpe na Mawu le mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe ta. Alléluia. Medi bena míaxɔ game sue aɖe ko eye míado gbe ɖa. Alléluia. Eye ŋdia la, Aƒetɔ la tsɔe da ɖe dzinye tso kaka yi me ke míenɔ nusɔsrɔ̃ be xɔwo me la, tso français be sɔleme me la, Mawu ƒe gbɔgbɔ nɔ asi dem enya yawo dzi bena míado gbe ɖa eye míado vevie le ɖeka wɔwɔ kple ɖeka nyenye me. Alléluia. Medi be míaxlẽ nu le Efesitɔwo, míaxlẽ nu le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ evelia, eta 42 me. Alléluia. Dɔwɔwɔ evelia, eta evelia,
Pukui Blanevove. Dans État Evelia. Acte chapitre 2, verset 42. Dans État Evelia. Pukui Blanevo Evelia. Messia me l'a affirmé. Alléluia. Mais de coucou, né Novi Paul, là tu marques les français, mais à Jodinam to. Acte 2, le verset 42. Et il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Amen. Alléluia. Le vegbe au globena eye ono apostolo fenu fiafia ple rabobo ple abolo kaka ple bedodorame. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Alléluia. Maoupe gbogbo kpere mianchi. Me di bena mia ponucho vevie dodo le deka wowo alo deka nyenye me nti. Alléluia. Et nyati yo le vevie le avaike hode Christo hame anti. Et le nou yo ke me pome o kata le totom la. Dirudua macho afireke ne meni bena mie do jesi nu ya onti eye mie wonti donyo. Alléluia. Bon edi la me di be ma do gome do kpere ne mia kata mia se gome. Afie mia yedi. E la bena edi la no le nfofo mcho de ka onti la. Alo o le nfofo mcho de ka nyenye nti la. Mi chakana gome sesiao eye me di bena ma do gome do kpe ya nye eye mi oha mi ase gome nye. Alléluia. E la bena ogbona na benu ko mi okata ma uvi o mini alo enyama le tepe ya mi okata ma uvi o mini ya ha evegwa nu kacha mini o e to de ka vi o mini me ke se na nyama me ke se na nyama ha to de ka vi o mini ma u de ka kwele me daja mama se na nyama alo ma u de ka kwele Nyo kata mau de kako mile yo. Ta. Nyo kata fi de kako mile yi. Mau de kako mile yo. Novi nye hato chan. Echan to chan yo. Novi ya chan to echan yo. Nyo kata mia chom ya kete mia toa. Ne mie kwe kwa. Ne mie fui kwa. Mi wo de kakwa. Mi nyabena. Togoa enula nyone. Ta. Ne mi dogbera le fi ya egbea. Echoa mia dogbera le fi ya. Echoa mia dogbera le novi ya chan go. Bena mio kata mia onuka subo deka. Alléluia. Mio kata mia nye bena ema enyi nuko. Christo be futo yuko na be antichrist la be nuko. Be agenda medadia. O défiant le nyade défiant me. Bena le nuwala nuka de kela na nyo. Gouvernement deka. Pour ani o kata didu wo kata wa onko wa fofu wa zudeka subo kata la onko wa fofu wa onko wa zudeka egao eduko mebe nuzanzan kata enti ala ni bena Amerique magazin egao ne le ja onanela wa ngoro mu le fie no ne le gbe chofia kola ola de gano. Et nous de cas
wɔwɔ la menye Kristo be ɖeka wɔwɔ nyemenya be nyame gɔme kɔ tututu o me de kuku ta no amewo le gbɔgblɔm be o be mi va do gbe ɖa le fie mi kɔ ɖeɖi mi kɔ tiri etsɔ la mi tsɔ ti xɔ me mi tsɔ mi ame nɔvi kpɔtiwo gbɔ la mi va de tagu be miɔ katã ne mi gbe ƒoƒu koa mi le ɖeka wɔ mi ma alléluia me di bena mi ase gɔme nyuie bena le nya ɖeɖe fia apocalypse me la o décrit numɔ nyuie ɖe be le nuwua la hafie Kristo be futɔ yi ko na be antichrist ne wava na anyi la wo kpɔe gbɔ bena ƒuƒoƒewo katã dziɖuɖuwo katã zu ɖeka gouvernement mondial alléluia ta miakpɔ be union européenne union africaine union tantantanta edukɔwo le dzagbagba bena yewo katã yewoanɔ kpɔkplɔ ɖeka te ta wole kpɔ be ese yiwo ke le kplɔwo le fi ma wonyi nu ka ese yiwo katã le kplɔ mi le fi ka o fie tsã ta no gblɔ bena ame yiwo ke ŋutsu kple ŋutsu mi gbe la be he ne mi gbe la mi ma gba na mi gake o meɖadzia ta wole kpɔ be esewo wɔwɔ kple nuwo katã la wone zu ŋkɔ ɖeka be woadzra nu ɖe sia ɖe ɖo na Kristo be futɔa be fiaɖuɖu alléluia ta Kristo tɔ ɖo mekpɔna numa le Kristo tɔ be o be o be amemɔwo tsã nyateƒea me Mawu ɖeka ko mi le yɔa alléluia be Mawu ɖeka ko mi le yɔe ame ko sina ve le dena tagu tsã no gbe le gblɔ Yesu be nya kpoa Mawu ɖeka mi le yɔ aha me di be me ne kɔ na mi nyuie ɖe alléluia menyi Mawu ɖeka mi le yɔ ele vevie ŋutɔ elabe wogblɔ bena eyi mamlɛwo me la beble gbɔgbɔ geɖewo ananyi enyatɔtɔ me le gblɔ lo elabe me dzesi kristotɔwo oh etsɔ miaga inshallah ebe abo inshallah le se gɔmea le se gɔmea oh me Mawu ɖeka koe be bon le dzesi Mawua le dzesia alléluia me le gɔmeɖokpe aɖom nyuie ɖe bena nɔviwo woase nu ɖo gɔme alléluia ame kewo le yɔ Yesu be ŋkɔ vɔ ezã do la bo be woave le sina me le etɔto le afi ɖe wo sina ve le la nɔvinye menye Mawu ɖeka o alléluia Yesu be ŋkɔ vɔ woagba de tagu na nane be no do gbe ɖa na ame ɖe ne bava do gbe ɖa na ame ɖe menye Mawu ɖeka o alléluia nye ŋutɔ mekpɔ kunku zãme toto do gbe ɖa ɖe yi gblɔm Yesu be nya kakakaka mi va wu nu mi va wɔ na tsã wova bo be no wɔ ya tsã be akpa ɖeka ko mi va le vɔ ne ɖe kpɔ ale yi ke wodo gbe ɖa kple ŋusẽ le nyama mea vɔ le nuwua elabena wo be subɔsubɔ ya metɔwo hã le woa dome wo be malewo tsã le wo dome ta bien sûr bien sûr bien sûr enya le vivie ŋutɔ ta Amerika ŋgba ble be na ne mi va do gbe ɖa kudo ame kpɔtiwo koa ye nyi gbe ɖeka wɔ gbe ɖe eye mina miakpɔ nyuie le ƒuƒoƒe mɔwo ŋuti très attention la tem na nɔ kpɔ nukunuwo la nɔ dzɔ kple voa Kristo be gbɔgbɔ le afi ma alléluia nya ɖewo kpem me yi nye tsã me yi me va kpɔm teƒe nye tsã me do gbe ɖa wa eyi ke me kli nu ma me te ɖa megbe alléluia
Miaxle nane le Johannes pe agbale gbanto 1 Jean chapitre 4. Nyemena no vinyo alo. Alléluia. 1 Jean chapitre 4. Nyokata minya ku kuimanyure alo verset 3. Yema. Nyate mark le cho pupi gbanto. Frère Paul, magape OK. Bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Alléluia. Frère Paul, il dit, par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient. Et déjà maintenant, il est dans le monde. Amen. Alléluia. Loloto miga hok bogbo sia bogbo di se o. Que mi do bogbo okpo. Nenye de ocho maubo. Eye gbogbo sia gbogbo. Eye gbogbo sia glorila. Eye gbogbo sia glorila gedeo dogo yide heheame. Esia me mie jemau. Esia mie jesi mau pe gbogbo le. Gbogbo sia gbogbo. Si voie me bena Yesu Christo vale mti la mela. Echo maugbo. Eye gbogbo sia gbogbo. Si me voit Yesu me ola. Mecho maugbo o. Eye esia enye Christo we futola. Fe gbogbo. Sinko nye sebena egbona. Eye azonla. Ele hehia me hoho. Alléluia. E me konami fa bena. Meni gbogbo sia gbogbo. Ike amere gbogbo be o mau de kami le subo. Mau de ka le miasi. Nyo kata to de kavi omini. E no de kavi omini. E no de ka edimi kle tomawa. Meni nyatefo. Ta Biblia bena mi do gbogbo okpo. Bena de gbogbo macho mau gbo ma. Eye ole gblɔ na be na nu kae la na be na do edzesi be na gbɔgbɔ atso mawu gbɔ yenyi be na gbɔgbɔ sia gbɔgbɔ si voa me be na Yesu Kristo va le ŋuti la me enyama nyaga Alléluia. No be Yesu Kristo la ole gblɔ Kristo afeto na nusianu afeto na gbogbo de siade mau vevi. Alléluia. Minyame na ma mesia me ko nyama giseo. Alléluia. Eye ne evue mebe Yesu yenye Kristo la. Implication enyi bena Yesu be nu fiafia. Yesu be akpenono. Yesu be nu yo kata wo dasidi la. Nyawe nenema, nyawe reko. Nyawe pe. Ele veverento. Menyi bena ame agrobo Yesu, miocha yimile yo Yesu ola o, miocha ao. Evwe mebe Yesu yenye Kristo. Ne globe Yesu enye Kristo la, egome Yesu enye mau be ametiatia. Yesu enye mau be tefe no la e de ka. O ma cho amebu chok pe. O ma cho amere chok pe. Yesu enye Kristo, Yesu enye nyatefe, Yesu enye mo e de ka yenye mau pe vi. Yenye mau pe ametiatia e ye va le nou tiname. Alléluia. E ma enye Jesi be gbogboa e cho maubo. Da afisi akike Yesu be Kristo nyenye ya meni
tometi alo enu ɖeka yi ke le o la yi menye tɔ ɖeka vi o. Alléluia. Afi ke Yesu le vɔbo nagba sɔnde sɔkpe be enu le ko gbɔgbɔ la de fian. Alléluia. Ben de fian le yi ke gbɔgbɔ ebe alléluia. Obe tso blema la mawu de ɖokui fian to mɔ vovovowo dzi. Fifia la e de ɖokui fian to me kamo. Evi la me. Medadia. Hébreu chapitre combien? Gbãtɔ ema alo? Gbã. Fifia e de ɖokui fian vi la me. Très important. Ne ame ɖe gba gblɔ bena Yesu le. Vɔ miagato ame bubu dzi. Nu kae wòle wɔ? Nane me le dzɔdzɔm le fi mɔ. Alléluia. Eye no bena Yesu Kristo va le ŋutina me. Yesu enyi miaba aƒetɔ. Eva le ŋutina me. Eɖe asi kpɔ ɖe ŋu na mi la. Egɔme nyi bena le subɔsubɔ be ɖoƒe ɖe sia ɖe la. Yesu be kpɔ ɖe nua ɖo la dzi. Eye subɔsubɔa. Alléluia. Me de kuku subɔsubɔa eɖo la nɔ en adéquation ɖeke ma gblɔ le ƒe gbe mo. Eɖo la wɔ ɖeka kudo Yesu be nufiafia, kudo apostolowo be nufiafia, eye kudo nubabla xoxoa. Ɖeka wɔwɔ ɖo la nɔ eme. Alléluia. Ame ɖe ma gblɔ be nyitsa Biblia dzi le nɔ te ɖo le wɔe. Awo. De wo wɔ ɖeka kudo Yesu be nufiafia. Mele nya gblɔm elabena Mawu le nu ƒom na mia dometɔ ɖe. Ame ɖe wo Yesue be enufiafia le Biblia me. De wo wɔ ɖeka kple Yesu be nufiafia. Ne wɔ ɖeka kple Yesu be nufiafia ɖe, nu kae apostolowo fia ku ɖe ŋuti o? Nu kae Yesu fia ku ɖe ŋuti o? Aleke nubabla xoxoa mea, aleke wonɔ abe dzesi ene o. Elabena le Kristo me la, obe Kristo nye enu yiwo katã nye luʋɔ la, eye nye be ɖeɖefia. Ta nu yiwo katã le nubabla xoxoa me la, wonye luʋɔ na enu réalité yi ke nye meka o? Kristo. Alléluia. Me di be gɔmeɖokpea ne sɔ. Ta ne mi dza ƒo nu tso ɖeka wo ŋuti la, miakpɔ nyuie bena dɔwɔwɔ ta ve kpukpui blaene-vɔ-velia gblɔ be nukɔ. Wole vevie dom le nuka me o? Apostolowo be nukɔ? Nufiafia me. Alléluia. Nufiafia me. Nufiafia me. Biblia be nufiafia me. Ɖeka wɔwɔ la menye bena o ame anya kpɔkpɔ ŋutɔ la. Nu ka ŋuti wole gblɔ bena wɔm le nyate. Alo ne va gblɔe ne fifia. Ɖeka wɔwɔ be sɔtia la yenye nukɔ. Nufiafia. Biblia be nufiafia. Yesu be nufiafia. Apostolowo be nufiafia. Gbakple gbɔgbɔ kɔkɔe be ɖase ɖiɖi. Ele vevie ŋutɔ. Alléluia. Alléluia. Hafi elabena wobe ɖeka wɔwɔ la, wole nu ƒom tso katsatsa. Alléluia. Mia yi ŋkɔ. Vɔ hafi miawɔ ɖeka eye miatu nu ɖe du la, ele bena miawo katã mianɔ anyi ɖo nufiafia yi ke nye Biblia. Nyateƒe Kristo be nufiafia. Alléluia. De egɔme nyi bena Kristo tɔwoa wonyi ame parfait. Wome kpatsotso naneke menyi. Alléluia.
menye nenema kro alors de go menyi bena mirola deblibo hafi mia wo de ka ah laisse yata nyati ka ozan le fimao il mere se nyati ma gomea e wo nko wakata wo na nko o le fevier don le nkamo nous fia alléluia e go menyi bena ame yo ke kantan le di la wo de kala ame sia me le vli bena yibe agbela ne wa wo nko ne wa sokle nous fia ikenye Kristo be nous fia ikenye Kristo be akpe alléluia alléluia ta fima ne gome do pe ale eye mi o kata mi se gome la meni be sentimentalisme be o be ame o ankantie mi o mi le globe yo de kasi ko nyate fe ao meni be gbogbo be na mi o de kasi ko nyate fe ale ao aro ame o gbo nyate fe ale ao nyate fe anyi meka o Yesu nyate fe anyi Yesu fisia elebe ame sia mene wa wonko wa vli lenko nyate fe mame ela bena hafi na no emela ehia be na onko na vli eye vli wo mamela ye nie wona nkale nie wo de kale alléluia mi mele wo de kabe na togbe dangbe ha enyi Yehowa awo mi po nu yo ke jona be mawu de ka enyi mawu de ka togbe acha Yehowa benyi ame acha mawu benyi ta enu kata ozu de ka awo mini de ka owo emo Kristo to de siade do la nyae pe mawu Paulo be me nyanye de la me nya me ikeji me hose alléluia ne me nya me ikeji me hose de hose wa no be ya chan ma we na hwe alléluia de vi ka e glonabo papa ke de vi de amen toto amen se me ko ya be papa yo na me a chan yo papa na me a chan yo papa yan ka ti Kristo to ya amen se me ro la ni wa be ma wo alléluia no mau de kakwele mau de kakwele wa ya ni Yehowa eye afeto de ka ye la signe ye nye Kristo Yesu ameike ku de tanye meike kwebe bu de danyi de tanye eye au fond de titre alléluia ne mi do gome do pe ma vola mi se gome le enyaike o blona mi le do pa gbale evelia me bena vivride le be mi azon de tout le nou fia me mi azon de tout le bedoto da me eye mi azon de tout le enu mama communion fraternelle alléluia et la bena ne mi cleye di la mi na mi cleye di mi trova do pe agbale evelia gamia lili alo alléluia do pe agbale evelia do eta evelia Acte chapitre 2 eye ono apostolo wo fe nu fiafia ple habobo ple abolo kaka ple gbedodora me alléluia mi kpo sotiawa nu fiafia habobo abolo kaka gbedodora enu amene nu fiafia habobo abolo kaka gbedodora eye vovo gan va amewo katandi eye apostolo wo nukunu ple jesi gedeo le Yerusalem eye amesio katan hwesela no afireka eye o wonu katan hamenue eye o chon o fe anyigbao ple o pe ntinuo jra
eye wo mawo me na wo katã le ame sia me ƒe hiãnu eye gbe sia gbe wonɔa gbedoxɔ me kple tame ɖeka eye wole abolo kam le aƒe sia aƒe me eye woɖua nu kple dzidzɔ kple dzimekɔkɔ hele Mawu kafum eye wokpɔ amenuveve le dukɔ blibo la katã gbɔ eye aƒetɔ la tsɔa ame siwo kpɔ agbexɔxɔ la kpena ɖe eha la nu gbe sia gbegbe. Hallelujah. Nyateƒe geɖe le kuku ya me ku ɖe ɖeka o ŋuti. Hallelujah. Enu yiwo ke me di be ma ɖe fia eye miado gbe ɖa kpakpli ɖa ye nyi bena gbã didi ɖe dzi meva ne ɖeka o mena nyi o. Hallelujah. Hallelujah. Media gblɔ nya ɖe ne mi di bena cellule de prière ne nɔ kɔwo me ne mi di bena ne me va akɔ ɖe me la aƒe yiwo katã le miabe aƒelika wone miaxɔwo na Yesu alo Yesu ne tsɔ amewo tsɔ kpe mia ɖe nɔvio ne miawo ŋutɔ abe kristotɔ ene mi me dona gbe ɖa le mia nɔnɔewo ƒe aƒewo me. Alléluia. Mi me mana nuɖuɖu le mia nɔnɔewo ƒe aƒe me o eye mi me srɔ̃na Biblia le mia nɔnɔewo ƒe aƒe me o. Aleke wɔ kpalika la ge ɖe mia dome. Alléluia. Egɔme be oya gasia gamea okudo srɔ̃ ku vio. Exemple lo, oku srɔ̃ ku vio. Ye ko kpɔna mia itsɔti, mia gbɔva mia ɖo mia ah bonjour. Mi fɔa ah oh alléluia evɔ. Alléluia. Meke la gogo. Yesu gblɔ bena ne mi lɔ̃ mia nɔewo la dukɔ la do dzesi be mi nyi ŋkɔ nye nusrɔ̃lawo. Alléluia. Yenti miakpɔ bena amemɔwo la to gbɔ be woti wo yome be tsɔti ma nanyi o la nuke nɔ dzɔdzɔm o. Wome ƒona ƒo ela be mɔɖeɖe mele be na ƒoƒo bɔn nuke nɔ dzɔdzɔm o. Didi ɖe dzi, didi ɖe dzi, didi ɖe dzi. Elabena ƒomewo la wose ɖeka wɔwɔ be ŋusẽ gɔme. Eye ne wodo go la trɔtrɔ vana. Alléluia. Alléluia. Mawu ne kpe ɖe mia ŋuti. Alléluia. Ne me le di bena cellule de prière ne nɔ aƒe nye me la, ne me le di bena hafi cellule de prière ne nɔ aƒe me la, ele bena Mawu be atsekpakpa, Mawu be tɔtete, Mawu be fiaɖuƒe ne wɔ ŋkɔ, ne li ke menyi aƒea me gbalo, ne wɔ ŋkɔ. Alléluia. Eye Biblia be ŋkɔ afi yi ke meka o. Ame ɖeka eve woƒoƒu le nye ŋkɔ me la me le wɔm ŋkɔ. Ebe ame ɖeka la nya me nene o. Ame ame eve la wɔ ŋkɔ. Alléluia. Alléluia. Nɔviwo wodi ɖase ale yi ke nɔvi ɖewo di ɖase na mi ale yi ke wobe yiwo ke yiwo ɖe srɔ̃ zi ɖeka yiwo tsɔe ɖo yiwo ɖokui dzi bena le azã sia azã alo dzidzɔkpɔgbe azã si be fête de l'an Pâques Pentecôte kple tɔmɔ la yiwo adze agbagba bena yiwo kpe kristotɔ be ƒome aɖe. Témoignage ŋutɔtɔwo le rendre na mi lo. Wobe yiwo dzana agbagba bena yiwo kpena kristotɔwo be ƒome aɖe be wòava nɔ yiwo gbɔ yewoado gbe ɖa yewoaɖu nu ɖe du yewoana anyi yewoakpɔ dzidzɔ ɖe du
eye wo le gbɔgblɔm bena eyi me ke yewo nɔ be yewo tsɔe ɖo yewo ɖokui dzi be le ƒea mea yewo wɔna program dana ɖe bena le azã si azã dzi la yewo kpɔnɔ gbɔ bena kristotɔ be ƒome ɖe va yewo gbɔ le aƒe me eye wo bena hatie yewo aɖo ministère me edɔwɔwɔ me eye nɔvi mawoa mawu zã ne mawu le zã me ɖe koa mawu le zã ye alléluia nɔvi mawu zã na wo eye bele gblɔ be hatie yewo aɖo edɔ ma mea yewo xɔ mawu ƒe ame kple srɔ̃a ɖeka ɖe eye woaƒe anyinɔnɔ kpakple yewo la emegbe la yewo kpɔ be trɔtrɔ alléluia alléluia ta kristotɔ ɖeka mate ma na anyi ko eye didi ɖe dzi ne wòava o alléluia mebe nukɔ kristotɔ ɖeka ma na anyi ko didi ɖe dzi ne wòava o ele be míasɔ le ɖeka o bon menyi bena mave kpe ame ko va klena nu bubuwo le aƒe menyi nyama me le gblɔe mo ele be ne kpɔe gbɔ nyuie bena ne mawu to mawu ƒe gbɔgbɔ me le ɖasi ɖokuiwo na be nɔ ame yiwo ke dza va wole nu ka me o wole zɔn le nukpɔkpɔ ɖeka me wole zɔn le mawu vɔvɔ me wole zɔn le gbɔgbɔ ɖeka me alléluia bon ele be míaʋli bena míawɔ nukɔ míawɔ ɖeka míanɔ ta petro megblɔ be o be nye tsã mave nɔ ahonye me le kpatefi jakobo be nye hã mave nɔ zongo nye hã ma nɔ adidogɔme asie wokpɔnɛ gbɔ bena yewo sɔn le nufiafia me le enumama me gbakple nukame o gbedodoɖa me alléluia enu yi ke satana wɔna fuwoe nyi be ƒomewo ne ƒoƒu ne woado gbe ɖa alléluia kakaka mɛmɛ ŋutɔtsa ne mi gblɔ be yewoaƒoƒu en ligne ŋutɔtsa ne mi gblɔ be yewoaƒoƒu en ligne si be ƒome nene ƒome ɖeka ƒome ame eve ƒome ame etɔ̃ ye woato gbe ɖa elabe enya ŋusẽ yi ke le didi ɖe dzi meva ne ɖeka wɔ mele alléluia Efesotɔwo tane míaxlẽ ko míado gbe ɖa alléluia Éphésiens chapitre 4 míaxlẽ tso kpukpui gbã dzi Frère Paul, ma garde coucou non ok. Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, ou supportant l'un l'autre dans l'amour. Pourquoi comment? Éphésos. Quel verset? Et verset. Le dernier que tu as. Éphésiens 2. Très bien. Il est dit. Avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Alléluia. Bien noté, Afima. Alléluia. Merci beaucoup, frère. Me dit, Marclé, pour qui Evelia, ebe le tame bobo de anyi ble dome fafa katame la le dzigbɔgbɔ blewu me eye mi he adodo kple mianɔewo le lɔlɔ me kuku etɔ̃lia eye mi do vevie bena miadzra gbɔgbɔ ƒe ɖekanyenye la ɖo le ŋutifafa ƒe nublanu la me. Mi
eye mi do vevie bena miadzra gbɔgbɔ ƒe ɖekanyenye la ɖo le ŋutifafa ƒe nublanu la me. Alléluia. Apostolo Paulo ye nɔ nu xlɔm Efesotɔwo ku ɖe woaƒe anyinɔnɔ ŋuti. Alléluia. Eye hafie woanɔ tu atu nane atu Mawu ƒe gbedoxɔ yi ke nye hamea la, ele gblɔ na wo bena eye abe ame yi ke le game la yele nu xlɔm bena ale yi ke wodze si woaƒe yɔyɔ la wonetsɔ tame bɔbɔ ɖe anyi kple dɔmefafa katã le dzigbɔgbɔ blewu me eye wonehe adodo kple woanɔewo le lɔlɔ̃ me eye woado vevie bena gbɔgbɔme be ɖekanyenye ya yi ke tona le ŋutifafa me la woalée ɖe anyi. Alléluia. Nyɔ katã ne mi va xlẽ dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ eta evelia mi xlẽ kaka mi kpɔ be Biblia bena eye gbe sia gbe la Aƒetɔ la trɔna ame yiwo ke Aƒetɔ la tsɔna ame yiwo ke trɔ la tsɔ kpena hamea. Elabena ɖekawɔwɔ gbɔgbɔme be katsatsa ya le ena bena ne ame ɖe ge ɖe wo me la katsatsa ya ma tsaka o. Ta ekpɔe gbɔ bena le ɖekawɔwɔ me la ame buwo ne wɔ ŋkɔ wone ge ɖe me eye to gbɔgbɔme be katsatsa ya me la ŋusẽ yi ke atso Mawu gbɔ la ana bena ame bubuwo hã wone va la woawɔ ŋkɔ woabe agbe la tutu ɖo la ɖo woaƒe agbe me. Edification ɖɔɖɔɖo kpakple amedzɔdzɔ la wɔ ŋkɔ aɖo woaƒe agbe me. Alléluia. Ta kristotɔ ɖeke menye one man show. Alléluia. Afɔma gblɔ be wo be nye me ŋusẽ le ta nye ŋutɔ me su na nye ŋutɔ. Alléluia. Eto ma gblɔ be o be nyanyea nye nɔfia ye mi sena nu ta nye ŋutɔ me su. Abɔ ma gblɔ be sã mi xɔ si be nye nyi ne kpo fifia mi nyi nu sɔ. Fifia mi nyi nu. Ame ke ya lɔm ma ne lɔm lo, ame ke me le dzi la lɔm oa, je m'en fous. Alléluia. Ame ɖe se ɖa nyawo alo se ɖa. Ame ke la lɔm ma ne lɔm, ame ke me le dzi la lɔm oa, ŋgba lɔm o. Alléluia. Mi ma te ma o naneke na Yesu ne mi le nɔnɔme ma me. Alléluia. Mi ma te ma o naneke na Yesu ne mi le nɔnɔme ma me. Le sia ta wo le gblɔ bena gbakple ŋkɔ bɔbɔe nyenye gbakple edi bɔbɔ blewu gbakple etufafa miawɔ ŋkɔ miahe adodo kple mianɔewo bena gbɔgbɔme be ka be ɖeka wɔwɔ ya la miakpɔe gbɔ be ŋkɔ megama o. Megama o. Alléluia. Ne mi le di be miabe kɔwo me miabe aƒewo me wone trɔ zu cellule de prière wone trɔ zu gbedoɖaƒewo abe ale yi ke woŋlɔ ɖi bena fofonye be aƒe anye gbedoɖaƒe la ele be miakpɔ nu yewo gbɔ. Alléluia. Ame ɖewoa wolɔ̃na woaƒe aƒe me ta mele di nya le Amerike ŋuti o ta nye ma yi Amerike gbɔ Amerike tsã gba va gbɔ. Alléluia. Alléluia. Vɔ ne mi le di bena dukɔwo katã mi di be miawɔ Mawu ƒe enu yi ke wò dɔdeasi yi ke wòɖo na mi la ele bena malɔ̃ bena ma yi fi kɔ ma yi nɔvinye gbɔ.
Alléluia. Mais les nyare glomelo. Ameda chobo nous comme ao. Donc ma fait gbogbo pe ame popolo là. Garo moa afiro ane le ya. Ma dinto cha mono sa zipena yo medadia. If you know you va frère à bovo. On me le dit là do kwamo. On doit frère on passe au pourquoi mais oh. Le valet pour bien tout béré. Parce qu'on me le dit là do kwamo. Il m'a dit no furo. Dès que miya o kakae e quoi me là Christo ben saint Christo ben tikokwe là nos frères ont dit. Alléluia. Allô la globe aux frères. Egbe am vagbo. Manani. Neti la si wa serva manu. Ma nya dokbera, nya dro Biblia me. Ne galie la si kudazia. Kwere sime nya no. Voilà Yesu ben come. La clé de kao. Doma nya dorme le sio. Le Yesu ben come. Ebena nya akpo le akpo sosome. Ne nya ntom nya be hia. Eye mi acho adema o dome le Yesu Christ ben come ne me ga trova le letrive me ga magba no fio ma va yalo po maga no fio. Alléluia. Doma hia frère etro di me voir nous fia que la ne frère me nya na ba wo frère me frère et Georgina voir Bibia fia mi bena mirola no kokwe nyenyeme Bibia fia mi bena miape anyi no pola maula va srami po eye mau ni kokwe nyenyepe mau ne le di bena mau pa misisi mau pe nu saint ne no gbo la fe amea elebe emu ne no kokwe elebe di mega no ho amu elabe mau jaba onko jaba sran gbo frère ne don ku bena mau do ko be va sran Abraham plesada eye mau odanu mau dolo odunu eye o dombe eye o glonyade Abraham kle Sarah be ne yo ga trova là e fe abe yi me Sarah la onko elle a dit ta frère elle be na dra ho amedo abe abo mais ça c'est bien ça. Alléluia. Doma hi frère wa Amérique me gogo ne ta ebe ho me no ga tali nyangadare wa nkeke ma le va to bobena me le do ke kavone do vivre enti de oh manani oh nkayo ncha memenyi nanetro eye no Paul le frère magbola nuka amena nyao ame ya gem sona le ndpe mo ame o cho ve gbo. Alléluia. Eba gbe la tro le nane kokokome eye la rejaillir en kadio ameyo katan. Voilà 20 ans Amérique me bana frère deke ameyo ke le ameola nya bena novi ani Christ to. Alléluia. Minabe mauni peremiachi. Le vivier tobena lieu de prière on est nommé à fait ome. Alléluia. Mais qu'elle dit ben, mais qu'elle me le dit bena il va faire mais là nenye maou be subo be tefeo. Minyabe ya yera oborenti alo. Alléluia. Ya yera oborenti. Obo son babla da kaso ifiko. Mais ka va pomo. Obede don ba peme. David be kai ma va gbonyo. O tche dare obede don ba peme. Obe enu sianu que le obede don beti agba nous sianu le yaira. Alléluia. Takno le don semi bena miado cellule de prière. Amone va no pour le miaba home minya bena promesse parentia. Enu yo kata le gbogbo me a amele ke le wonane a enu
Yoke chona gbɔgbɔme kpena ɖe ŋuti anɔ na ŋuti. Alléluia. Fi ko dona gbe ɖa le nu sẽ yi ke le fi ma. Fi ke amewo ƒo nyeme bena o ŋutɔ ɖeka le dona gbe ɖo. Amewo ƒona ƒu le ɖeka wɔwɔ me eye wofiɔna Kristo be nya eye wodona gbe ɖa le Mawu dɔlawo be dɔwɔwɔ le fi ma eto vo na aƒegbalo me. Eto vo na aƒegbalo. Eto vo na aƒegbalo. Ne me di bena nye hã nye aƒe me ne nyi ƒuƒoƒe. Ele bena ɖeka o neva. Ele bena zɔzɔ le Kristo be nufiafia me neva. Ele be nya gbe la ne nyi nukɔ daseɖiɖi. Míado gbe ɖa enya geɖe le míadzro. Voa medo ŋusẽ mi be ne mi yi aƒe me la miado gbe ɖa ku ɖe ŋuti. Be afɔkawoe míaɖe. Abe hame ene. Alléluia. Mía nɔvi yiwo ke le enia yiwo vana kple ebea. Edɔ le geɖe míawɔ meɖadze. Edɔ le míawɔ. Voa mi ɖo la nyi nukɔ. Lɔlɔ̃nu fa. Elabe egbea dzi mefa o. Alléluia. Hafi wona yi fi ma la na nyi ŋutɔ tsã problème. Wotsã le ɖo la nyi ame ɖe. Ne nye aklabitɔ mate nɔ fi ma. Ame ɖewo anya ɖo afi ɖe ko aklabi ho ɖe wa. Alléluia. Vɔ ne ɖo la do gbe ɖa. Ebe allez vers toutes les nations. Toutes les nations ame nye ame ko awore de ya afi ɖe wa ele kpɔ tia ŋutɔ ane nya wɔ na tru nu. Voa Mawu ƒe gbɔgbɔ eɖo la xɔ ŋusẽ le ŋutilã me ŋuti. Ame ɖewo wa neke miɔ mi la te nyi saligo ɖe fia ɖewo ne zɔ ame be amea nyi saligo vɔ. Eko be ne va nɔ mia dome ɖo. Oh, comment être sale comme ça? Alléluia. Elle a mais t'as télé be ah fia ne joie me avɔ. Ne ka me na te gogo. Alléluia. Mais ni bena na dasi amea da ɖe nene o. Etsa nyi vɔ. Voa Mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke nye kɔkɔe nyenye ƒe gbɔgbɔ le me wa ye na tsɔ fia nu amea. Pastor ɖe ɖi dase nene be yi kɔƒe ɖe mea mi nya ame yiwo ke le kɔƒe yiwo ke trɔ mi nya be fi ma wa mi ŋutɔ mi imaginer ra enu sia nu le amewo trɔ dzime tsã voa parce que enu mɔ me wo lea gbogbo tɔwa kɔkɔe nyenye bena neke mele wo mu. E pastor ale di dase bena eyi ke yiwo tɔ nufiafia ti de ta be nufiafia. Amewo la va tsɔtsi wola sɔ agble la sɔ ade be nuwo atsɔ va tsɔtsi xɔa me. Bela no ve. Voa to nufiafia me. To Mawu ƒe gbɔgbɔ be dɔwɔwɔ me la se gɔme bena yi magate do awu yɔ minyɛ ame ya se gɔme be o yi magate awu yɔ yi magate nɔ awu yɔ me anɔ awu yɔ me ava tsɔtsia yi magate nɔ ta la trɔ eva kpɔ be aƒewo me tsã ne yi aƒewo mea wokpɔ ah pastor dzavalo ta o kɔkɔe nyenye be agbea ewɔ ŋkɔ ege ɖe wo me. Alléluia. Mawu ne do ŋusẽ. Ne mi le di míabe aƒewo ele be ŋkɔ Kristo tɔ be ƒomewo míazɔ le nuka me ɖeka o. Míazɔ le ɖeka o. Menyi ɖeka o be míava gblɔ ame ɖe be nya ah. Alléluia. Míawo mi to gbe ɖa kple nɔviwo mi ti wa gbɔ mi to zã me eye mi to gbe ɖa eye mi le gbedodoɖa mɔwo mea
Nyaglori do to. Enu mo nyame ba le wa be efe. Garo mo ne mi honas be enu ojo e komi le ah. Laissez à Satan là tout est possible mi mega dogo mi adogbera. L'église toi me fait dogoa. Il fera tout pour que vous ne priez pas. Nya glori do yo ke novi mo glori nya ba gbedia nya me le po egbe. O bless be pagai ne me nyi be o shara baba how. Wa ebe apike America eve. Me le wo betitina. Alléluia. On est donc imaginez ne pour me de cas pour me ame fait pour me ame temps au globe ah enyayade nyati nous donc ma enu ya ma no mia betiti na mais yesu ben comme et yo wo de cas o le gbe dodo na me o me gblo nyare ke na mere o mi o mi do na gbe ran toro mi o ya o mi o ni gbe dodo ra ba me o no le di gbe dodo ra po mi. Ah oh. Me réponds-moi quoi. Nyon ni gbedodo rara o. Alléluia. Oh, ni so komi di so toi di. Alléluia. Eh ben ne mi ya dogbera na mi atola mi onko mi gere home. Mi atoyi kele bebe fela. Alléluia. Alléluia. Adogbera re fomo be de kao. Adogbera fomo be dododo. Adogbera be ne dolelia doyoyo ne fa. Eni be mi ayi e tore di kongwe alors be prophète le Nigeria. Ah. Fois, ma on espère mianti. Bina mianti tre. Je m'avome, il m'avome, ma wene, Choma vomelo, choma vome, ima vome, ma wene nye, ma wene nye, ai kwe na nye, choma vome, choma vome. Dogbera chokbe dodoro ya pleve vie nyinyi na dogbera re fome ota na dogbera gban bena dododo neva be etisiadi ne trode mau fe nyatefe mau fe nya Kristo be nu fia be edisiadi ne no persuadé ne doué dokume be nu fiafia ya ne gede edisiadi me eye wanye fondement ne wanye fondation ne wanye gome dokpe na fufofo de siade na de kao de siade le Yesu Kristo ben come dogbera tonebe afeto Yesu nye va kume ple kuku dede be fondement gbegble de siade
fondement de siade yeke otu de aglan djedjedi fondement de siade yeke otu de makomakodi fondement de siade yeke otu de majo nyenyedi fondement de siade yeke otu de ehukoro anyidi fondement de siade yeke otu de amebebledi fondement de siade yeke otu de egalolo vivivo de siade dira le Yesu Christo ben come nye dolio bele nia tomela gome do pe de ka yeke nye Christo yekwe anwani nye desena beble gbogbo de siade nye desena loup vêtu de peau d'agneau et nous yokanye amegahe va ocho la agneau be gbanle cho dola le Yesu Christo ben come nye do bela ben novi de siade ben kune wa no vuvu le Yesu Christo ben come kachacha gbegbele de siade kadodo gbegbele de siade association gbegbele de siade nye gble o dome le Yesu Christo ben come eye nya do gbera be dododo ne va Christo to be fome ome be eglisia gli mama be gli le fome o me le fome o dome le novio dome one mu le Yesu Christo ben come ebe mi hie adodo mi cho tufafa mi cho lolon le Yesu Christo ben come nu kae wo nyebe egbela Christo to magatema nodro Christo to magatema atonya tefena ono o Christo to America ma do for no viaji pro globe awo me wona neke o me choke me segome ye wa nyenya tefe o be nu sesiam se ikele megbena nenem nonomela ni mu ofu anyi ni dogbera be dimetotro ne va be mi adometo de siade wa do jesi ma ufe amenu fefe yeven ku ne vu e wa do jesi amenu fefe ikele novinye me be novinye ya de keke ole ha amenu fefe ade leme de keke ole ha amenu fefe ade leme e yo wa cho bobo enyenye a son gbakple le ma u fofo me dogbera de mama be nonome wo ta be doyoyo neva gome sese neva doyoyo neva gome sese neva le Yesu Christo ben come no Seigneur trop Alléluia,
ever true, changing me, changing you. We have come With open heart, ancient one, ancient one, ever true, changing me. We have come with open hearts. Dogbera, be mau fe nya ne likele wa fe me. Eye ne tro. Afe amenolo pe ti. Eye le sonson le deka o me le nya ya me la. Afe bubu o ha. O ne va o deka. Bakple wa fe. Le Yesu Christo ben come. Le Yesu Christo ben come. Be amesia me ike mauyo. Be ne va s'associer pli. Ne va gere iba feme. Ne yo ausu. Be do ho de ka. Ne la. Yen toba si. Ne don ova. Vomega don ova. Be hena gbegle o. Elle avait omeyomi hena diku pe gbegle o. Vone donva, elle avait eglobena amedeka la nyakpe eye evela wa nyakpe o. Le Yesu Christo ben come. Be vide nuit yikele de kawome yikele fome Christo to yoke noani de maufe nyadi vide nuit yikele mela ne sumiabe gome pon. Biblia bena Jonathan be luvole de David mu. Jonathan be luvole de David mu. Mau fe gbogbo ne descend le fome a ome. Fome de kema no mi atome. Ike ano veve sem le de kanyenye me de kano fupemo le Yesu Christo ben come. No vire que ma no mi adome. Ye de kala no veve se seme esia yo. Yesu nenembe no nomela nye gbenu legbo. Dodoru neva. Dodoru neva. Dodoru neva. Obe nuwe toi medeke. Ou amenotodeke. Men le o domeo. Nenye nene manami tututu. Le Yesu Christo ben come. Nye dak peno, nye subo, nye do de chi. Owe trom ya peti, eye nye sonple wonya. Wonya enye nyape, wonya enye nyape gome dokbe, wonya enye nyapa ti zoti, pere nyamti. Nami discernement, nami sijeje. Nye dogbera na sijeje. Le Yesu Christo ben come. Amen. Ma une yira mi gede.